mun sang atanga INP Mizo channel longa thathin tu zawng te in zain chibai kan bu ka chu voin hi April ninga nilai ni ania dam takin in lo omhlomem ama sa in kan channel subscribers tele ngai thatu te hena ngen du cheu kan naya international news le politics te Myanmar lam chanchin kan soi te hian kan soi hi adik vek big lo thei abikin Myanmar lam phei hi chu anram media te thu post hi kan thu nar ani deu maya amuna omlo le an tong khrekim vek thiam lo na chu kan soi sual a om pal theya media lian ten an post le abikin local media ten an post hi amuna omemo nai vai deu hre chiang deu inom chuan comment lama achiang zo kha ron soi hre mia lo ula tin Myanmar boina phei chuan thu kan la khom video kan siam lai le kan upload chungin news thar dang alo om man thei boka chutiang ani po in comment lama ron update thei zel ula kan du'a ngai thatu tenen hian news kan in thil ton thei hi kan du ber chuni chu thuma kan an nei ni se tun tum chu Myanmar lam chanchin nizan anmani sana zandar som thlenga kan riat chin kan an soi lenga atop thlengin minlo ngai thak sak le theu turin ngai thatu te kan ngen chewani April ni khat nimin tu khan CDF CDMC yen ten kaleme khopui tlak lam kale university duty sual sipai anka pa sipai pakhat ka hlum ni in nimin khan zalen media chuan soya nizan zandar som lama khan kale lama PDF pol rang zinga mi ten sipai hi pathum an thi ni in an soya midang panga in hliam an turbok sual sipai te chu an thin rim view mai dona khwal zin kalna chin hills lam duty an khau pha hle mi pui vei vak checking an nei na sa hle ni in an soi marlam tuingo lama chuan nimin khan in beina em a om talo mi pui sipai te ro ral matongin tran an lamek boka boruak ala rit hle nia soyani mi pui sipai te hian mun tina chin mi te tong trai sak turin an nge na kan om na mun thewa tang khan kan tong trai pui hlom don nia kan news masa kan puan tak march ni somthum pakhata sual sipai ten matupi le paletwa inkar kala khuwa an hal kha kan la hria anga tum ni an hal na in somthuma kang ralani kala khomi te po sipai an kalkian nuwa an khom dan anan mu chu anril ruan na hle an khomi pitar lam to pakhat chu an khokang a mu vele aril run na lutuk lungphu cholin aboral phani kala kho hal tu te chuan April ni thum khan walan tre khuwa an hal le a in engzat nge kang ralti an la soi thei mai lo ha kha kong pui dunga tlang zar khuwa in sari lai hal le tu sual sipai te chu CNA le CNDF ten an beya sniper ten kapin sipai panga velan ka phlum chutianga wang chuan sipai le an motor rual chu ha kha lam panakal chhun zom ngam lovin an chola chin nam sipai lam chuan drone boma be chhun zomin an teng le teng inkara bom an thak fu hlau maya sipai pali vel chu an thal ngei ni in an soi le a ti chuan an motor tenen tlang zar mi te huan thlai omna zon thlengin an tolkir le a an tolkir dan enin thlona emo lai puye mo ka antum ni ngei in an hriani an rin ange chuan nimin chhun khan MI-35 helicopter pani in voili lai mayan ka pa tin Fela matangin lai puin voiriat kwa lai mai an ral sai dup mayani chin state chimlam matupi le mindat baka thanthlang lama po telephone line an mang theilofa chin state thunun theitumin sipai council point tan ala chhauna sa hleya nam sipai le mi pui sipai tenen anin kap ta char mayani Sakain region sik phiu tam chi pa chit pin khwa chu April nili nimin chomadar som vel khan sual sipai tenan hal khomi pui te ero anral tlan mananiang thil hliam chanchin soya omlo April nili nimin khan Sakain region Chuibu town chi pa sainan chi kong ko yan ti a PDF ten sual sipai an bom le a he kong ko hi mi lo lam bun na khan thatakaniang a kha tokin hete a hian PDF ten tanan lo kho thina ni
nimina sipai an lo bom na sipai panga an thia hliam tuaran tam hlebok ni in nong yu army an ho tu pakhat chuan a soi an ni lam an himani yisa chu lama police kem la ka ni Makoi region yisa chu township mau khua police kem chu April ni thum nimin pia jinglam dar nga tang khan PDF pol rang yisa chu township people force Salinchi special task force te mian PDF second battalion te Myanmar Royal Dragon Army MRDA anti tenan kapa dar riat vela keman lak sak thaita a police station officer min cho telin mi som ni le palian thi kema chuan police som ni le panga emo velan nia ngayani jing dar riat vela keman lu chhuwa nuwa MI-35 helicopterin darkar khat vel seta kapa antal boilok vehle ngeyang G3 silai pakhat anti-drone gun pakhat le khapoi mo lak chhuwa ni in antol kir le ta ni yisa chu PDF how tu pakhatina report dan hi angai nom khan pa vea kanan soi chonga nge kem kan lu chila kan hal thei ngala an kem lai lia an hol timayang an in pui be kan tum lain a chung lama tangin defensive in min kap ta a zito lama tangin an mani tran pui tu tur sipai thuang ni an lo kalbel mek boka thuang khat chu bomin kan lo dang thei maya a dang pakhat chu kan dang thei bik talo ke man ron thleng thei ta chung lama tangin thlo na in min kapa leilama tangin min ka ron le ta boka chu wangin kan tol kir le taringot mayani ati hekem hi sang ni le som ni le pakhat khan PDF lamin an lo lak sak to a chumi nuwa sipai le police ten an lu thei vele a tun tuma an lu chu thei vele ta a sual sipai le police pasari thin midang zong chu an tlan chuak thei ni in an soi zitrok holama tanga sipai kal somthum vel chu bom som ni in an lo danga sipai som pasari an thi ni in an soi ani van nei thak takin PDF lam chu thi an om lova mi pan in hliam te naw an neya an drone pakhat a chebok tanin tari region a kamyokin lei honna program an nei na tura duty lei veng tu sipai te ka an neya sipai panga an thi Karen state ko kare tam sipa jong sha kung khwa chu April ni thum nimin pia khan sual sipai ten an lu chila Justice Soldier PDF section 510 an kapa sual sipai pathum an thi ni in an soi Karen state Brigade 5 Ramchana March thachung indona sual sipai somkwale patni an thi ni in KNU Mutro News chuan nimin khan a soi sual sipai le an lamtang BGF tele KNLA hi March thachung khan voiza le somkwa anin kap mana silayan me pu ni zong ani mayang chu chorwalin ni khata voiruke movel tal anin kap ti nani thakhat chung hian sipai le an ramtang somkwa le patni thin midang somli le panga in hliam an tuar sipai motor pathum le bike pakhat ti chiata ni bok KNLA nam sipai pali in nun na an chana midang som pali in hliam an tuar bokani sual sipai ten jet fighter in voi ni boman thlaka civilian te omna lam hoin ral thuam lian voiza le somli le patni an kap chuak boka civilian mi pakhat boralin midang panga in hliam an tuar ani kha March thachunga Brigade 5 ram chung in dawna result tlang pui ania te chuan Karen lama Brigade 5 te thakhat chung in dawna kan soi ang thau hian Karen ni lam chanchin thakhat chunga an din mun tlang pui han soi chun zomela Karen ni lama hian March thachung khan sual sipai zani le somriat le pakhat an thia sipai som pathum nungaman an ni bok ni in KNDF lamin an soi March thachung khan Loiko Township Dimosu Bolakhe le Oha Song Phasong Township lama indona anasa a Kareni Sian State nena anin rina lama hian indona anasa zualani March thachung khan indona voiza le patni achuaka sipai zani le somriat le pakhat hi in hliam tuar hi somriat vel an ombok indona sual sipai lamin ral thuam lian le thlona an chelek na satawangin
civilian in zani le somni le pariat akangrala Buddhist sakho zirna in patni sikul pathum kangral bokin thona manga anka na civilian mi panga anthi sipaiten Buddhist puithiam pathum telin civilian mi somni le panga anmana anthat zui vek civilian hliam tuar hi thakhat chung hian mi somni le pakua an omni in KNDF lamchuan an soibok KNDF mi pui sipai som pani ten ramle namtan nun na an hla na ni March thachung khan sual sipai silai somnga chuang ral thuam lian pakua le ral thuam dang mi pui sipai ten an la teu bok tun thleng hian sual sipai ten Kareni le Sian state in ri na lama manor an la tum verenga indona alakal tuang zel ni in an soibokani March thachungin Karen le Kareni lama hian sual sipai zani somsari le pathum ayatlem lo chu an thinge ti na ni chu heti lai hian NUG lampo in February thadata anti chuak veya February tha chung khan war zone 1 anti mai Sakain region te Makui Mandalay le Sian state chua lama hian indona voizali chuanga chuaka sual sipai zaruk somli le pakwa thi in zasari le somnga le parukin hliaman tuara PDF somthum le pathum boralin midang somkua le pasarin hliaman tuar vebok ni in NUG defense lam chuan an soyani ramchung muntin maya indona hluar chhota zela NUG president point film khur zual sauturin mi puite acha mol mai an mani ham thatna tur chau enin mi puite chu an mi puite ang po en lovin sual sipai te hian tha vek mai pon hrelo atia kil tina an tlom zela wangin an mi hring tha po ina dai to lova tun hi an tlom don lai tak an thane to lo hun ani meka wangin arong theiang perathil ti an hre lovani chu wangin mi puite po thei tokin in lo film khordon nia ti in April nili nimina an meetinga president duwala sila chona soyani Manipur state sarkar point Mizoram ti dan enton ni om takin Myanmar tangaral tlantetan refugee kat asiam sakvedon ta list an lamekani katan siam felhuna an eile inte an risel na enkol na turte an boy pui chunjom nga lang April ni thum nimin pia khan ramchung mun ranga sual sipai somnga le patni anthia April nili nimin khan somthum le pasari anthibok ni in khitit media chuan report adon thua soi khati songkha tuntumatana Myanmar lam chanchin langsar zual kanan soi thei chuni a ngai thatu te na top thlengin min lo ngai thak saka in chunga kan lom tak setani